بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nanjari mga palanggungan na kami Islam, kasampay na mo insalam dua kanyukatan, labi-labi na yan ang mga kuwa hula, amin simusugpat, maripa programa sing kita niyo ini, ni Daul Islam. Mudah-mudahan insya Allah subhanahu wa ta'ala waktu ini amuin asugpatan na ito yung pengajian limabay insya Allah subhanahu wa ta'ala. Marakuman biya paragbos magkakuta in programa na ito amin bukon piyagtuuran aun waktu laong ta amuin di marasin baran ito kayad in amuin pakarajaan bihan sebab na kami ini biya paragbos long na mitod na inukat kapag pasampayan sin pag-agama. Ikaruan niya, aun waktu isab, ukat sin ini samsil ko bihan magkabugto. Namad hindi na mo hika tuy bihan sin programa, pasal sin na mangwayron ilaw, nariad to kakitaan long ta singkamuin kami rin di, insyaAllah ta'ala. Jadi waktu ini insyaAllah amoy in masih kita niyo rin di Suratul Rahman. Amunain yatag na to sumakawa biya mga nagalantang mga pila adlaw sumakawa insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Manjari tarabalikan in pakaradyaan saab muna in Suratul Rahman dahil nga panagnaan ayat sampai pakahinapusan niya. Kita makaig din di halawman sin amuin iningan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin ngan sa lingkat-lingkat sarta amunain laung ta pakaradyaan sa butundunhan amin nalangkum ingkatan piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala humajat siya sin kasi iwan ulung sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta subay raisab kita mag ini anggaw takbihan sing kita amuin dautunta pabaranta in subay sadya nun taroon in amoy in pagkasi pagulong antara sing kita labi luwa na tod na inyan tiwila sinsara in Muslim magtay manghud in bariman magtay manghud di manjari maawon ha antara nila in pagsulang manulang karena hambuok dain ya alupsing kita amurain Tuhan isa-isa niya tunggal amunain Allahu subhanahu wa ta'ala. Naman jari doon na ini laung tain panagnaan ayat siyabot doon na ini amunaingan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin laung ta pangukaban sinamin sura ini ngan sin Allah subhanahu wa ta'ala manunjuki paamuin taud sin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala biusog ngari pababaw sing gumi ini bakasta na nasabot inituring hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala laung ta kimawa siya tingi andeng haamuin
kasi ang gatos rahmat manjariin hambuok amuin piyagbahagian singkatan makhluk diha ini babaw sing gumini sarta ing kasyaman tagsiyam yadto sin Allah subhanahu wa ta'ala tiyata kamahamanga sila amuin makapakita iban makapaganggaw ta simpagyanon rahmat itunay niya muna paamin masuok kaniya mahuli pa amuin ini makalayo-layo na daing ha mga kabagayan na sambil amuin lang ta ini maaunin pagsumadyahan tara nila bihan in pagkasi iban paglasap yang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta inyan biyita niya in pagkasilasa na piyang daakan niya di siya mabaya simpagpulak kanat mataod ding mga ayat na nawagtawag kato tanyosin pag tulong tawang pagkasilasa asupaya dumayaw in ini kamatunan sin tiap-tiap hambuok manusia alaw man sing gumini amin wayroon dong ta doon haon tumubo asto limandukal halaw sin pangatayan sin tiap-tiap hambuok manusia doon hay ni long ta manunjo ki paamoy in luag sin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala iban nalangkom ingkatan karayawan sin Allah subhanahu wa ta'ala doon hayan iban kalabyahan niya nakalanduin taod sarta ini siyabot kato tanyo in bakkas niya amoy in sumampay pakatan piyapanjarisin Allah subhanahu wa ta'ala halaw man sin gumiini haipon niya tumayma sin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala ang pain nikmat pagyanon amo na in nikmat umbul hambuok amo na in nikmat pag-agama in sumuno kaniya nikmat dunyawi pagyanon natin niya nikmat amin mapakaita rin di halaw man sin dunya ini ing hikato nikmat amoy in marata sampay pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na in adlaw akhirat na inyan katantan ini ubos biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala ing katanyan di halam sin sura ini tiap-tiap aun din doon bisarahon parkala amin mapatot long tabatokon sin manusia doon hayan ini piyapaanib sin Allah subhanahu wa ta'ala in dua ini tumpukan dahil mga piyapanjari niya amin pagtawakon niya as sakalain in sakalain pagyanon amo na in dua tumpukan pagyanon mahibo gaton himinang simpyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala amin masapat sila himinang sin ini karukalan sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na in manusia iban sinjin in manusia na biyabay takato in sipat dahil mga manusia khulika min ajal amin maus di magtali bihan sinamuin unoin kumugdan ha mahulik magtuy-tuy biya mga magtuy manudso din uno parkala misan wayron pamusog niya aun waktu imbihad to kahalan mahinang parsababan hikapag susun niya haru ini mahuli waktu sabi to beta sin Allah subhanahu wa ta'ala tiap-tiap aun doon bisarahon mapatot ingaton si manusia sarta paganggautaan parman sin Allah ta'ala pabi ay ala irabbikuma tukadziban in ini panghimati atawa in ini pagpatumtum ha mga manusia iban sinjin in subay sadya sila magsukor pa Allah subhanahu wa ta'ala sin sa taud-taud nikmat amin dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala in nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala ini matupod ing katan piyapanjari niya wayron doon han amin long ta matiwas dahil mga nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala aun hadya pakaniya parsukuan sin tiap-tiap piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala na doon hayan in ini long niya uno pabaha in hikapang himuting sin dua ini amo na in manusia iban sinjin tungod pa ami in kudrat iradat sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil mga nikmat amin niyang piyasampay kanila. In mga ini, wayroon maka iyan inyaon katan amuin manjari niya hinangon at awalawakon sing ginawabaran niya. Isa-isa niya magpaon. Ba't malaking kaninyong katan dahil Allahu subhanahu wa ta'ala. Mapuas doon ayat hikaruwa.
'allamal Qur'an. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, 'allamal Qur'an. Amuin nang hindo sin pangingat, amo na yung Tuhan Rabbul Alamin, hakatan ipon niya. Dahil hapanagnaan, halapal, kabtangan, iban sin maksud niya, maana niya, iban sin kaluhay niya katan tanpa ipon imingat kaniya, inyan katan impuunan dahil ha Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hambuok dahil ha mga salago-lago nikmat, iban rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, matay sin ipon. Sabab, inyan, piyanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala yung Quran mahamulya, sa rayaw-rayaw kabtangan, doon habahasa Arab, amuyin longta, bangsa sin Arab, piyanaog sabab hindi aksin Allah ta'ala hawak to yan, kahinapusan, amunain, bangsa Arab, amunain pamu na to, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadyaman nito, wayroon lang ta kabtangan sa rayaw-rayaw hababaw sing gumiini makaliw ring hakabtangan sin Arab. Nakatayim babaw ring hakatan kabtangan atawa pamisarahan. Ini manjari raysab urulon ta ring hapanagnaan nito asal di maaw ni bang bukumpya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala amuyin muna-muna na inapo na to Adam hinduan sin Allah subhanahu wa ta'ala wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Hinduan sin Allah ta'ala, inapo na to Adam, singkangan-nganan, katan, sabab muna-muna, in pagngan, haununo nanganganan magtubihan, dunhan, manaw in pangannal, iban sin, amuyin, pangdungdung si manusia, humati bang unuyaon. Bang nyari kahati, ang ipangasubo niya, in mga yaon katantan. Naman, manjari hariwayat lang niya, inapo na to Adam, kaya hinduan sin Allah subhanahu wa ta'ala 700 bahasa. Amo na yung nalatag hababaw sing gumiini, amo na yung tumpukan sin bahasa yan to yung bahasa Arab. Nahati na yung bahasa talamod na rin tuhad to. Amura kuman na yung mga yan magtaod ba? Mang tumaod na yung manusya, maaw na yung pagsumad ya, na aon wakto makawa na sing kaiwanan, yung bahasa sing kaiwanan, na tumaod na siya, gumanap na, ganap mangganap. Kabihayaon waktu long ta, misaning kita ini, aming yanan lang niya tausog, aon waktu, alam simbay, wakon na sinug in pagbisara. Amo na ini bahasa biusan bihan. Magbisara halam simbay, ban sina nakapo bihan, bukon na aming bahasa, amo indiara niya ring halam sin pakandangan ni ina niya. Bihan. Na amo yadto. Na ini ni katantan, daing hapang hindo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na muna-muna, ini piyabas sa siya, sin Jibril alaihi salatu wassalam, sin panagnaan, amoy ini sura ni maugmaon kaniya, in aginiya, ma'ana biqari. Iyan siya, ya Muhammad iqra. Unoy aginiya, ma'ana biqari. Nakapila, nakatu. Pag-abot hikatuyad to, na iqra bi ismi rabbik. In maana niya, bang muwasahon hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, at inasukaton mo rin Allah subhanahu wa ta'ala in, pangayo kaniya, makawasahad ya ka bang Allah subhanahu wa ta'ala na magbaya kaniya. Awas kaya nga tantain pa mo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haamin lang takis sa kaniya, di siya misa mingat magbasa, iban di mingat magsulat. Sampay hadya siya nawapat. Di siya maingat magbasa, di siya maingat magsulat. Mayta. Sabab mabuk din ang mga mujizat bihan sin Allah subhanahu wa ta'ala piyatarang doon kaniya. Sabab bang siya maingat magbasa, maingat magsulat, na asal-asal daing katan kanabihan karasulan, panghimuting sin umat niya, na in Rasul sallallahu alaihi wasallam, habihat ting kahalan, piyang himuting da siya sin ini tao halom sing kauman niya, habihad to na, wala nila na pangannal, diin Rasul sallallahu alaihi wasallam makapagkabtang singkabtangan amuin ini bang bukon inyaon puunan dayng hatuhan Rabbul Alamin. Na amo yan. Na manjari, doon haon, longta, sumuno kaniya, beta sin Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqal insan. Kaya panjari, in manusia. Nakauna yung panghindo, sin Allah ta'ala Quran, ubos yan to ang papia panjariin manusia.
may tayad to nakauna. Pag mapahamon so isa to makauna inamuin Hinduan sin Quran amuin lumahil na siya muna ang paisab ini Hinduan siya. Ay imaanan niya ronan mga katawtay manghuran in katantan bukon sadya mano siya in Hinduan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin Quran. Piyahati sin Quran. Makaingat tingkatan piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala sin Quran mahamul niya. Sabab na mataod din mga ayat manjari kita gumawa din mga ayat to waktu in Nabi Allah Dawud bihan magbasa sin Zabur na aun waktu nang durungog-dungog in katantan piya panjari sin Allah ta'ala katilibot niya. Sambil doon hayaon nagkita bin Allah subhanahu wa ta'ala pabu di man manuk-manuk. Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr. Asabab tulong sin Allah ta'ala agad kamo kan Nabi Allah Dawud si pagbasa niya yaon. Mag-agadimbod iban si manuk-manuk magbasa sin Zabur. Makadha ini basahan niya. Imana niya inya to katanta ini daing hapanagnaan payad to wala pa in Quran ni manaog asal in katantan piyahati na sin Allah subhanahu wa ta'ala sin tungod pa amoy in Quran kahinapusan daing ha mga kitab panaukon sin Allah subhanahu wa ta'ala inyan kahatihan sin katan piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala labi-labi na imano siya na imano siya asal aw niyan pangannal sin pagtuhan daing pa siya ha ini laum sin pakandangan nina niya sambil siya gumawa. Siya daing kaaunan sin bata-bata gumawa yan in tag-anak kaniya asal Muslim iban sin bukon Muslim. Sabin ini bata-bata lang niya yula do alal fitra. Ipag-anak siya halawang pangannal aun pag-agama. Halawang sin jantong niya asal. Bihad to. Maana niya aun asal panghati niya tintungod paparkala amin pagtuhan. Biyan. Khalaqal insan piya panjari imano siya sa rayaw-rayaw ini umbang payaw. Sa rayaw-rayaw amuin tilawasan sin ginhawarbaran iban sa rayaw-rayaw panindog. Imano siya nakabidda dahing hakatan bukon in mano siya piya panjari sin Allah ta'ala sin uno-uno na piya panjari amuin magpanaw iban tiyan nila magpanaw iban siki lima nila magdungan ini inyan katantan nakabidda imano siya sa rayaw-rayaw. Walakad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bunaltod piya panjari namo imano siya sa rayaw-rayaw umbang payaw nakabidda dahing hakatan. Ang kanna mga yan ipagsusukor na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban in mano siya yaon doon kaniya katantan in amuy in pamanduka sa rayaw-rayaw. Sabab dahil sa lago-lago ni matdihil kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala dahon niya halaw mansing gumini sambil niya dahon paadlaw akhirat tu nikmat sa lago-lago amunain pangdungog pangita iwan sin pangannal hati niya pangdungog dumungdung bihan bang unuin kiyarungukan niya bang inyaon dahil Allah subhanahu wa ta'ala suway niya pangannalom narayaw bukon niya aturun intao amin giwaan sing kabtangan buat malaingkan amin tagdapo sing kabtangan. Amun Allah subhanahu wa ta'ala. Bihad to. Bang inyaon ini kita sin mata niya. Bihan damit yan dungdungon niya marayaw inyaon parkala unin hinang yaon kita niya yaon. May tayon naghinang bihaon dahil hindi inimpuunan sin hinang. Dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala bukon namin naghinang yaon sa amin puunan sin hinang dahil diin pangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihad to. Nalabi-labi na to, din pangannala mo na yung bigi jantong ta ini. Dumasing katan, karena doon hayan, kakilahan na sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pagkamano siya ta. Karena bang nakapuklas din kato in tunay matyan, na miuklas na yung katantan. Sa may ta, maig kita rin hapagkamano siya, magakadto kita makatilo patumpukan adakala hayop, adakala binatang. Bihan. Amo yan to. Manjari, uwas din hapagpapanjari si mano siya, yaon na siya, doonhan na tumagna, hasupaya, kawatukan niya na tuod, impiyang hindo sin Allah ta'ala min Quran yaon,
Doon niya nakabatukan bang ini jumato na kanya makawakang siya panganal amuin hinduan na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala sin pag-iyanon bayan. Allamahul bayan. Amuin maingat na siya maminig si mangiiban si marayaw. Maingat na siya ini timilo sa longta. Sinamin mapatot niya kawaon iwan si mapatot niya hibugit. Karena inyan doon hayan misanin pagbisara ini subay ra kita maayad bihad. Sabab aun waktu bang labad magtumarising kabtangan na mataod ing kasaan mahinang si manusia. Ang kanna biyayta si Umar ibn al-Khattab sa rayaw-rayaw lang niya magkabtangan ini marew pa sabin naguhundong damit kaya ninyang kiya dahil sabdeng kabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sa rayaw-rayaw naghundong marew ini bibisara. Sa rayaw-rayaw sabin nagbibisara marew naguhundong. Bang impagbisarahan parkala hikarayaw sin pag-agamata marew nagbibisara. Biyan sin kita bihaon. Nabangi sabin pagbisarahan magbisara sin way kapus paidahan marew sabin nagduruhong. Sababi niya to kataan makabaak kita ini kasaan doon na yan. Sabi si Umar ibn al-Khattab, man kathura kalamu, kathura khata'u. Bang matao din bisara niya, matao din kasaan niya. Waman kathura khata'u, na kathura dhanbu. Tumao din dosa niya. Bang matao din ini kasaan niya, tumao din dosa niya. Man kathura dhanbu, pannaru aulabi. Bang tumaod na indosa niya na narka nain tagsuko kaniya. Bihad to. Naamad din pagyanon doon. Ang kanain sa reo-reo, ang kanahambok din ang mga kabtangan sin ini Imam Shafi'i radiyallahu an. In sa reo-reo long niya, bang aon hikabtang mo, suway mo yad to panganalon na amarayaw. Kitaon mo na tuod marayaw, bang inyaon hikabtang mo yon bat karna ingwa niya pamarayaw, ang pamusay hikabtang. Na bang di, talion mo na ama makatu, makaupat, makalima, sampay makahangpo. Manjari mo yan to, talion na amo na. Bihad to inamuin pag-ayad sin, ini kabtangan. Sabab inyaon, amuin pagpatarang sin, kabtangan, sa rayaw-rayaw, kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, subay hadya marayaw. Sabab mo to in, siyusukat kato, sin, Tuhan na to Rabbul Alamin, amoy in sumud pa pag-ianon pag-agama bihan. Amo na yung pag-ianon ihsan. Subay hadya marayaw. In amoy in jatuhan singkatan kignot kahiwal singkita. Amoy ito. So in pag-ianon doon haon bayan, amoy in mag-ingat sin ini kamaksuran ini kahimot-mutan singkabtangan longta amoy marayaw kawaon singkita. Karena amo atin hipapi kato sin Allah subhanahu wa ta'ala kabtangan sa rayaw-rayaw sadya. Bihad to. Manjari, sumuno long niya, wasyamsu wal kamaru bihusban. Siyabot doon haon, in amoy in suga. Iwan sin, ini bulan, bihusban. Hati niya, aun doon biya mga giyaganta-ganta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tungod papakaradyaan din ang mga piyapanjari niya, piyapagbibida-bida inyong katan. Aun bubutangan sin tiap-tiap hambuok. Pahambuok. Biya na sin kita. Bubutangan sin manusia, bubutangan sin katan. Uno-uno na piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. So in suga, in bulan, aun doon kaniya tartanto, bubutangan niya. Pagtawakon sin ini tausuglong niya, aun iral niya. In iral ini, bang habasa ang galis, orbit. Amin bang biya mga ibarat sasakatan biya train niya on, aun yan rail niya. Di siya makabutas sa aming bibutangan niya on. Bang siya makabutas, makarugtol siya. Majagjag inuno niya. Biya da sin, suka iban simbulan. Aun siya iral, siya bubutangan niya, magligot-ligot siya, doon dah iral niya. In bulan damik yan, doon day sa ba amin iral niya. Imbitoon kataan bihad turah. Katan, na inyan bang hadlaw akhirat bat ini maun na in kiamat puklasod na sin Allah Ta'ala in tiap-tiap iral sing katan na tasil langit. Magtikbi na yaon. Malun na yung gumi. Bihan. Amo yad to in ini biyayta doon.
So in suga, iban sin bulan, aun siya, ini uno niya. Bubutangan niya. Biya dasing kita. So kita, maingat timindog harubutangan ta. Di kita manjari limiulakad. Dahil haamuin, ini tiutungod sin Allah subhanahu wa ta'ala kato. Bihan. Wasyamsu wal kamaru bihusban. Aun siya hisab. Atawa aun siya longta biya mga giyakanta sin Allah subhanahu wa ta'ala pargantaan kani hauno siya. Uno inyan. Damit yan, may tayo ni Pia Panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab inso ka iban simbulan musakhar ha kato hamano siya. Iban na sing gumiini katan magkakunahan. Bukon sa jamano siya. Sabab bang ini dum na sadya, di na magadlaw, di tumubuin tumbutumbuhan. Di dumayaw, inyad to halaw diyan to katan, magkakunahan sin suka. In loud, magkakunahan sin suka. Inyari hagimba, damik yan. Subay aon, butangan niya. Sin tiap-tiap hambuk piapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aon hisaban niya. Muna-muna bang tungod marikato, nikmat sa lagu-lagu, in suka iban simbulan, sabab in adlaw yaon, adlaw hipag, hihiral sing kita, hipanglawag sing kabuhianan ta. Asal yaon tiyata ka masin Allah ta'ala kato, magbatok na sadya kita sin nikmat yaon. Sin rejiki yaon. Kita yung magpanaw, magbatok nga to. Sabab di kita, ini paratungan sin Allah ta'ala, paulukan ng atas langit dollar, harap palam sin ini bayita. Di, subay kita maglawag. Kaniya-kaniya rihan. Banghaw no nakabutang. Amo yan to. So, inyaon, inso ka iban simbulan. In bulan, damik yan. Pangilahan sin, inyaon doom na. In doom, hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala, in doom, ipaghali-hali. Humali-hali ka, ring haamuin, laong ta, kahusaan mo sin adlaw yan. To, supaya, pag adlaw na isang magbalik, kumusog na isang pamaranan tahimibal. Magtuwihan. Amo to. So, inyaon katantan, hikatabang sinamuin, pag-ibadat ta pa Allah subhanahu wa ta'ala, sabab bang kita malamari, kita misang makatug sindom yaon, kita misang makasambayang subo. Bihan. Na nalupas na isab, insa lago-lago, biya mga parbahagi antara hindi hadod niya ini. Amin, wala kita naka, ini, alup pa Allah subhanahu wa ta'ala, kaniya sin, amuin, lang ta, sa kira-kira panagnaan sin adlaw, tumagna, amo na yung bahayang subo. Namo yan to. Manjari, doon hayaon, in amin adlawan niyon, mahinang sabab, hipaghibal si manusia, maglawag sing katanaman niya. Katanaman niya pabaran niya, katanaman niya papamili niya, katanaman niya paamin pagkahiniya. Doon hayaon. Na, karna ing katantan, mangtahatihon, in kita piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayrundo kaing ba't malingkan magtag-ipon kaniya. Imana niyang katan kignot kahibal tayon, mahinang tayo pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. In katan, sin mahinang ta, kakaus-kausan ta, ipanglapay ta ha aming mga tao, long takulang kabus, na yung mga yadto katantan, ibadat sa lagu-lagu. Bihan. Na, manjari, sumuno, beta, wan najmu wasyajaru yasjudan. Najmu. Baita siya nambuk mupasir, pag anong najmu lang niya, amo na imbitoon na taas silangit. Aun kaibanan, magtapsir ka niya, pag anong lang niya, najm, iban sin syajar, sibo-sibo sila yari hababaw sing gumi. Bihan. Hati niya, in najm, sagbut, amin wayroon batang niya. Amoy magpananap hababaw sin lupa at uno na sagbot wayron batang niya yung pagtag sin Arab ad najmu. Wasyajar katan sin amin aun batang niya timindog pataas inyang pagtakon syajar. Bihan. Indua ini laong ta amunain ini magpananap hababaw sin gumi ini dahil mga sagbot iban na sing kahoy timindog pataas iban gamot niya iwan sangan niya, ini kataan magsujud pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na intiap siran lang niya rito, in najam, amunain, bitoon na taas langit, damik yan yung bitoon niyon, nagsusujud pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon, daing halaw man singgumi inibukon,
nananasbih pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Wayron hang sulag ununo piya panjari sin Allah ta'ala, wat malaingkan nagtatasbihan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Imana niya, kikila niyan Allah, nila in Allah subhanahu wa ta'ala, amuin nagpapanjari kanila. Biya dasing kita, so ay takilahon, in Allah ta'ala, amuin nagpapanjari kato. Iban sin uno-uno kataan niya rin na hasil na to, palom sin, bayi na to, katanaman na to, kapag kagunahan na to, ininikatantanding ha Allah subhanahu wa ta'ala. Amunan in guwa sin amin sipat, iban ngan sin Allah ta'ala, amin rahmah, lasa ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahil nga mga nikmat, dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hangan in siya, amin Tuhan, long ta, piyagtawhiran ta, amin pagtawalong niya, tauhid ar-rububiyah. In Allahu Ta'ala, Tuhan, amoy in piya, ini, itikad sing kataan Muslim, in Allahu Ta'ala, siya in nangipati kato. In piyangipat niya kato, amoy ng mga nikmat, piyara tong marikato katantan. Yan. Na in nikmat niya yan, wayroon doonhan, mabunsak, bisan ang buok. Katupuran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sibo day mangayo iban sin di mangayo aun asal suko niya. Bihan. Ubusin niya undi pagkahilangan. Inamin kataan sin nikmat niya undi pagkaragdakan. Ubus niya hirihil di nakaragdakan. Inamin gusin niya. Inyan. Sabihin siya Tuhan Rabbul Alamin, wayroon kulang. Balabi-labihan inamuin uno niya. But in siya, in bang unuin hinangon niya bihan, bukon amin hikaso sa pamaglawang. Imiyan hadya siya kun, payakun. Ununin kabayaan niya, jumato pag yan niwihaon nito magtuitoy. Wayroon niya, bukon yung pamaglawang. Bukon yung parumaak. Kaya sing kita, kadto ba kauto, biya ini biya ito. Hinangabayaon, hinangaba ini. Bukon, na Allah ta'ala miyan hadya kun, payakun. Jumato magtuy pag yan niya kun. Bihan. Nah. Sumunod. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. In langit, amin iangkat sin Allah ta'ala pataas. Sabab inasalan sin langit yan, nagpipikit, iwan sin gumi. As-samaa'u wal-ard kanata ratqa. Kaunan nila, nagpipikit. Papataknahuma. Biutas na mo. In gumi, iwan sin langit. Iangkat in langit pataas. Bigayri amadin tarawnaha. Amin way kakitaan mo hag. Sa aun hag. Di madya kakitaan. In hag niya. Bigayri amadin tarawnaha. Di mulong niya kakitaan. Aun hag niya sa di mo kakitaan. Unin hag sin langit. Inhag sin langit, di mo ka na naman. Lumabay ka madtumarili, ikaw makarugtol. Sababin yan, pag yanon long niya, kuwan, jajabiyah. Amunain, ini kuwan. Pagtawahon, ini, aun yan, jajabiyah sin langit, dito, biya balance yaon, di siya mahulog pababa. Ilang itis hindi hababa isabihan, damik yan. Doon na siya habiyo tangan niya. Aun siya, ano ba yung pagtawag yan? Kaya lupang kuingan niya. Gravity, bangha ang galis. Nari siya magkuha. Biya siya namin balance, papagdaikon mo yan, bihan, di siya magpikit. Sabang mubalis katon bihan, magpikit siya. Yan. Nabihatin sa pagton niya. So inhaot nga yaon, wayron hag, kakitaan mo. Sa aon siya nauupan siya. Nabubutas sila. Magtubihan. Naamo yan, deng ha mga ini kapandayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ha mga piyapanjarin niya. Bihan. Sulong niya in langit, iangkat sin Allah subhanahu wa ta'ala pataas, wa wada al mizan. Us biyutangan siya timbangan. Haon yung timbangan, doon siya timbangan biyutangan niya. Di siya himibal, doon na siya. Aun bubutangan niya. Aun siya, timbangan, pakaniya. Magtubihan.
So, intimbangan niya doon, mahugot siya tangan niya. Di siya mapinda. Bihan. So, biya kita himbiyataan, in gumitoy iban sin langit, hambuk na siya. Hangkan na pag-abot ahadlaw kiamat, pulaglako niyon, katan magdungan, indeng habawa iyon siya nga taas. Bangway na bariman, makapin. Bakas na yan kaya ini nasabot na rin di, alukal ini, bang maabot na amoy kiyama. Bang gumawa na mga alamat, ang pagyanon, kiamat amoy kahinapusan na. Ang po alamat, gumawa na yadto, na inyadto, muna, patayon na sin Allah Ta'ala mu'min kata. Dawaboyron abutan sin adlaw kiamat, makapindak man tao, sirarul khalq pagyanon. Sangi naman siya. Wayron naman siya marayaw. Hawak to. Na, long niya ro naon in langit, ang katon sin Allah Ta'ala sarta, biutang niya amoy timbangan. Timbangan sin amoy langit bihan, banghaon siya mutang. Bihan, di na siya makasakat pataas, doon habiutangan, di siya mahulog pababa. Bihan, doon hadya siya utan niya on. Di siya di siya mapinda. Subay na maabotin namin adlaw kiamat yaon. Allah tatgaw fil midan. Allah tatgaw fil midan. Bita sin Allah subhanahu wa ta'ala lang niya, amuin piyanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala intimbangan, uno-uno pakaradyaan, piyapanjarin niya, sabay pamano siya piyapanjarin niya, aun da isab timbangan. So di kita manjari limiulakad. Hatimbangan amin biyutang kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wal alat Allah tatgaw fil mizan. Bihan, di kita manjari limiulakad. Kita manjari limiulakad, di kita manjari kumawa sing kapatot sin dugaing ding kato. Misaning ginawabaranta ini, ang kapatot sing ginawabaranta, pabaranta. Subay mo hito, nay ing kapatot sin ginawabaran mo, pabaran mo. Sa hadlaw akhirat, sukuton ka sin Allah Ta'ala, banguin baran mo siya. Bang mo siya. Ang kanay mga tao magsisiya simbaran niya, minumlason, hadlaw akhirat, amurad tuin, ipag-adab kanya sin Allah Ta'ala yung lason ito. Mag-inom na siya lason hadlaw akhirat. At sumakat pa mga biyangon mataas bihan, lumaksuray nga taas ito, bihato na dyan hinang niya. Sabab agab, uno siya, bijin sila amal. Doon hamin hinang niya. Unong hinang niya riya doon niya. Amurad tuin. Kumugdan ka niya rito Allah akhirat. Bihan. Na. Allah tatgaw fil midan. So ayaw kamu limiulakad dahil haamin kapatot. Subay niyo hitunay in kapatot. Uno-uno pakaradyaan. Bihan. Ini pakaradyaan, bukon sadya, sampay sinamin panganalta, iwan sinamin pikilanta, aun siya timbangan, di man jari makaliwalakad, deng amin ginhawaran ta amin marata, aun katubtuban niya, sing kita, in kita manusia, aun hadya katubtuban niya, di kita man jari limiulakad, aun sa ulong niya hinangbihan, di mo nakakausan, ay nakaw, magtuyo, hindi mo nakakausan, doon hadya kakausan mo. Nabi si mga tao na sasakit. Di niya marahit ito kaya dimbaran niya. Ay nako timindog. Dahon mo inut-inut bihan. Mag-ilod-ilod. Sampay maramo na. Bihan. Sabi niyang kataan, timbangan dihil kay masin Allah subhanahu wa ta'ala, aun waktu yung mga yan, dahil mga tutukasan sintuhan na ito Rabbul Alamin. Kato tanin. Na, bihan. Allah tatgaw fil midan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wa aqimul wazna bil qisti. Bita doon ini, bukon sadya amin mga tao mag-uusaha. Amoy papagjakahon sin timbangan. Supaya rin makaakal. Bihan.
Sabab yung pagyanon doon na hinaakimul wazna bil qisti, ipapatindog kato in kaadilan. Kaadilan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kaadilan, amunaynin sa rayo-rayo ring ha mga amal bang tamapadyato. Sabab aun long ta ini jangkaan sin tiap-tiap pamukmano siya. Doon siya haamuin suko niya. Di siya manjari limiw haamuin ini uno yaon. Amin jangkaan yaon. Sabab mo na ini pag yanon akimul wazna bil qisti, amanat ini sin Allah subhanahu wa ta'ala tiap-tiap mano siya. Amanat doon kato. Hipapa uno kato ini papaganggautaan kato in kaadilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi. Atin niya muna parkala pag-agama. Subay hibutang mo in kaadilan. Doon na yan. Subay ikaw madjakaroonhan. Wala tuksirul mijan. Ayaw niyulong niya pag kui. Inaming gansaan hatimbangan niyaon. At inabukon sadya aming mga tao, mag-uusaha, bihan, bang magtimbang simbukas nila pagdagdagan nila, magtimbang sinsukal nila pagdagdagan nila, sinasin nila yung katantan titimbangon, yadto, inyan katantan, bibistahon kato, tanyo karna amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala, di ka ato, babaw singgumi ini. Wal arda wada'aha. Wal arda wada'aha lil anam. Iwan lang niyang gumi. Yan na mo nahiklad lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, yung gumi yan. At inihiklad, marayon kabutang niya. Bukon hika, ini pikal si mano siya, mamanaw panaw hawabaw sin gumi ini. Yan nahiklad na mo na lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, yung gumi kaniyo. Na inyan katantan hasupaya amin ini gumian tutog siya di siya himibal mayta aun biyubutang sin Allah ta'ala supaya seri mauno di amin ini himibal in gumi waja'alnal jibala autada piapanjari sin Allah ta'ala in bud uno siya pangka at isim pangka supaya ri siya maghibal man tumari bihan. Sabab, uno in taas simbo diya na muray sabihan in laum niya man ito pababa. Pangka. Nari siya. Maghibal-hibal man ito biyan. Amura kuman, aun ipagpananam kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, amoy in paghibal sin dunya ini, amo na in pagyanon nila, sin mga kuwan yan, amo na in long sin Arab, ziljal, linog. Inyan panghimati sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin pagpatumtum kato, aun linog, hakahinapusan mga mautin linog yan, tuway na makapin. Kaya panjari sin Allah ta'ala, mapulak kanat na. Ida zuljilatil ardu, jiljalaha, wa akhrajatil ardu, athqalaha. Wa qala al-insanu malaha. Apabila rumatong na inwaktu yan to, amin linog yan to, na pagwaon sin Allah ta'ala yung katan mabugat halawm sin gumi. Uning katan mabugat. Pila ras in baba tayaw. Amin bato nagpipikit yaon, pila ras. Hibugit man to pataas. Pag tilo pataas, ito pagog pababa, biya na pakunbun. Biya gapas. Huwag na bugat niya. Atin niya malumo. Magka putok bihaning kuan. Inamoy ini bato yaon, pila ras yaon. Huwag makapinsan dapit hababa amin mabugat. Bihan. Wal arda wada'aha lil anam. In gumi ini, hiklad sin Allah subhanahu wa ta'ala, hakatan pia panjari. Katan pia panjari sin Allah ta'ala magkakunahan sing gumi, yan katan biutang hababaw sing gumi yan. At inilamod na kita roon manusia. Lamod na yung mga jin doon. Lamod na yung kahayup-hayupan. Kabinatang-binatangan. Doon halaw man niya. Aun kapatot nila yan. Pakanya. Di kita manjari mangusiba kanila. Manjari takawaon kapaidhan kato hato ng kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Di ka manjari maminsa na manok-manok naglulupad. Sumagawa, bang muyaon kawaon ka naon maksud mo, ipagkakunahan papawaran mo biyasin, kaunon mo siya, wayro na. Gini niya.
Sa abang patayon mo sa dya, paulukon pa ini taasin lupa yaon, pag pasaran mo na hadya, dusa rakula. Dusa rakula. So, inyad to, pinda mo intimbangan. Liarak mo intimbangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Siniiyan kau, wala tuksirul mizan. Ayaw niyo pag, dagdagi ina mo inbugat sin timbangan. Bihan. Diyan to. Wala tatkaw fil mizan. Na, inyan, laung tahakatan piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, akataan sinamuin magpanaw hababaw sing gumi ini, suko nilain gumi paghulaan. Tuyan. In amin gumi yan, piyaon sin Allah subhanahu wa ta'ala, biutangan niya singkatan kasadnangan. Ununing kakunahan, kananapsuan si Mano siya, yan nakatan. Ha? Piha pakihatun. Yan nimbungang kahoy katan hababaw sin lupa yan. Allah Ta'ala in nagbayahan, di ka makapagbaya singkuan. Misang kau manganal mo mabaya ako simbihin ni, di ka makapaon simbaran-baran mo. Sumagawa, yaunin katan. Aun siya musim magdatong. Ang mabot na yung musim niya, pag sumuho ni Mano siya magkaon. Tumtuman ko yung nakaunad to. Timpo nakaunad to, mga kamaasan, hindi pa sila magdarakang si mga uno nila, sinbong na sintianom nila, magsugmukin tao. Sabing, yabutan na mo inbihatin jaman niya. Di intaw magdarakang, buwahan, magbunga bihan, maabot, maigi namin imo simbuahan. Sabay ta, intaw katana kong tabuahan. Ngayon hinangon nila, kuanon, kawaon din ha, kuan ito, ang pahibutang hay kaddan. Ang pahinangan man tubi, bay-bay yaon, iba na tupatop niya. Ang pahibutang doon. Iba nalilingkod-lingkuran niya bihan. Naintaw maglalabay haran nito, mga mabaya, kumaon limingkod na dya. Naintaw amin magkakaon, yan buko sa bukit way agsin paisyaon. Aon na pagbubutangan bihan. Ubus kumaon, na iban, aon tubig-tubig bibutang. Yaw ning sukki, pagtawakon, sukki. Kaya tanong rin sukki. In sukki, amin patong ini ugbos yaon. Aon siya amin tangkay. Ba't siya sagnat, ba't tubihan. At awasawd. Iban na pagtutuangan mo bihan. Bang kaubos kumaon bihan, mabak minum na. Minum ka, kasi butang mo marayawin. Nabang siya bungang kahoy dugaing, biya mga wani, mampalam, yaunin laring-laring bihan ni pagdip mo. Bihan. Amad to inamin hinang sing kamaasan. So, ini ni, matarang, yari biya bay takato taniyong, doon hababaw sing gumilong niya, piha pakiha. Yan doon hababaw sing gumining kataan, bungang kahoy. Bungang kahoy. Wan nakhlu. Iban, sin amuin, ini pagtawakon sing kita, ini kwan yan, hulma. Tamar long sin bahasa Arab. Nawang kita hulma impagtag tabihan. Piha pakihatun wan nakhl. Iban sinamuin long ta bunga kwan. Ini hulma. Inyan kataan-taan inamin ini hulma yaon. Aun siya long ta nakabidda din hakatan sa babing mga yan, nahambok siya rin ha mga mahinang uwat, dakula. Sampay na study na si mga magini kikita sin ubat yan, hambok siya rin ha mga ubat long niya ipag-ubat diabetes, inamin hulma. Parhal may mo yaon. May mo. Sa amara kuman in hulma, di siya pagsanamon. Sana mo na siya, bang siya katubigan. Bang siya di katubigan, di kumuanin sa namad to. Bihan. Tanda simbukon siya, di kapag uwat siya sinuno. Kapag uwat siya sin pagyanong sakit, diabetes. Madto. Damit yan lang niya.
wal habbu dhul asfi wal rayhan. Damikian in mga bigi aon siya at inikiyawa siya rin ha amin aon batang. Bihan. Aon yan, ini bukon siya ha batang. Aon pagkaliun din ha baba sin lupa. Bihan. Misanin nang ka yan, aon siya maghinugin nang ka, alam sin lupa. Bukon siya ha, kawaon mo taas. Alam sin lupa, bang siya maghinug na, kahamutan mo na bihan, alam mo nang ka, napukpukon mo na yun ha, katilibot niya ito. Aon na dito mga kumuhan bihan, muka lupa. Pag kuhan mo man to, ini katingog naman to bihan, pagkali mo, nang ka. Gamin niya ito rin, magkahalo. Di magkahaloin halam sin lupa, gamin di hagwa yan, mahalo pa. Bihan. Now, iban na lang niya sin, amuin, siabot sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil mga rijiki si mano siya, dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amoy in doon, indigenous na, in biya mga paglalamok-lamok tasin makaunta madtubihan, aon doon kakunhan tawiya mga karahon-dahodan mahamot, bihan, aon kaywanan bihan, pag adjalon nila, pag inangon mga lana mahamot, yung mga kuwan, mga dahon-dahon sin, nimat yan sa lago-lago. Dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus biyayta sin Allah ta'ala ron, pabi ay ala bi rabbikum tukadiban. Nauno pa baha lang ni. Hatinin khitabin ni harap pa, mano siya iban sinjin. Uno pa baha. Dahil nga mga kudrat, iban nikmat sin Allah ta'ala, hikapang himuting niyo. Sinyan na kaniyo katanta, nimbungang kahuyan na katan. Biya na sinakita, in amoy in pagparakag kato sin Allah ta'ala pag ipat niya kato bihan dahil nga mga nikmat niya bukon ka mag-uuma sa magkaon ka bukas bukon ka mag-iista nagkakaon ka ista bihan sabab di ito kakunahan subay in katakatan magkawa ista palaod aun hinang tarugaing diha sabab kaon itansang kita banging katantan subay kumamad to palaod kita katantan usad to matoy sa pagimbabihan nakahunitan. Sa pasalan sinamin pagkasila sa yadto, para sugpatan sin pagkasila sa, iwan pagsumad niya si mano siya, maawon, nasuman ng imano siya, bihan. Sa tiap-tiap mihin na sinhambuk mano siya, bihan, mapakay sinhambuk, awon ni sabday dito, ipagkhidma mo kaniya. Bihan. So, in siya ng khidma kay mo, maghidma ka usab kaniya. So, awon siya pag, ini, laong ta, pag, ano ba ini? Pagtawa ko nila, barter kaagyaon. Amin, dahil dito kaniya, makawa mo, hindi kayo makawa niya sabihan. Na, haon yan tumaka, hamang nga tao, aon pagsumad dyan nila. Aon paghati-hatihin nila. Bihan. Na, inyad tubang in tao magsumad dyan ha, tumagna na yung biya paghati-hati, pagkila-kilahi, maon na yung pagkasilasa. Ang maon na yung pagkasilasa, maon na yung pagtulong tawang. Bihan. Dito na siya tumagna. Na, yung mga ini, laong tain, parkala, nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya na sinagi, di sa ini magkatimba-timba. Di ta maurul katantan, amuin, bisarahon, sumakawa, yan di madyato halawman na to. Ini katan, bunga sin rahmat, dahil hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ar-Rahman. In Rahman, ngan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin tupot siya sadya. Pini niya ingan sa lingkat-lingkat pabaran niya. Wayroon din ha mga makhluk manjari magngan kaniya. Isa-isa niya. Sabab ini pagtawakon, amuin ini hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Af'alullah. Amo na yung panawhid lang niya rububiyah. Hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala. In uluhiya, amoy in panawhid sin manusia, hinang isab sin, piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. So, aun hinang sin Allah ta'ala, hiril kayo mo, suway sa baon hinangon mo, harap ka niya. In katan sin hinang niya, harap isab kayo mo, suway isab kayo hinang sin harap ka niya. Amo na in pamarat saya, ta panawhid, ta harap ka niya katan, uno-uning di matukato. Bukon sadya amin sumud, palom sin simud ta. Hakatan, tilawasan, simbaranta, kakitaan, taruon, in kawasa sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Kaya na sinaki, darang ko pagsabuton, misan yung pagkulap ta si matatay ni, di ka makakontrolhan, di ka makapagbaya. Allahu Ta'ala magpakulaphan. Sabab bang yan di niya pakulapon, may nang problema na kula. No. Bang di pahibalon yan? Way pagduarwa, hangkaadlaw sa dya, papungon sin Allah Ta'ala pakulapon yung mata, hindi bang kau makakita pa rin na. Malapat yung mata mo simpikat. Ganyan maghibal, maglano yan. Sabi si paglano tasin sa amin niyo, kana pagjabjaban tayo yan, supaya lumano. Na yung pagkulap tayo, maglano sa atin matata. Naon paglalano asa, liban tuwig-tuwig niya na. Di ka kan siya sin uno-uno tuwig, hinangon si Mano siya. Ni makaliw ring hayinang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan. Naamo yan, dahil nga mga ni, matangkad na, di ta maapas laong tayo namin kuan. Di ta man dyarin Allah Ta'ala tunaon, pauno-uno na. Suway hadjeng kataan marayaw. Ang kanha panawhid, suway tulong ta, yaunin ihsan. Pag-iman, sa lago-lago. Amo na yung puntukan singatan, laong ta hapag-agama. Mamimbiyagi nagtuin na ka, matuyan. Islam, iman, ihsan. Yan. In Islam, suway maputos yung pag-iman. In Islam, iban iman, suway maputos yung ihsan. Nabangyad to, mahinang mo na yun to, makananam na ko sila nab yung pag-iman, pag-ianon. Amin way na hinangon mo ka yung katan, sinibal mo, lillah. Sabab, biya mo siya sing kikita, bang mo siya rin kakitaan, ikaw yung kikita niya. Na nag-aayad na kaw. Isa mo siya rin kakitaan. Isa-isa mo. Amo yan. Na insyaAllah ta'ala, amo ito yung mga kuhan, balik, sugpatan na to. Amo yung pangadyan, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Dito na ito patugtuon. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.